Da li biste voljeli da spakujete kofer i uputite se na studije menadžmenta u hotelijerstvu u Švajcarskoj? Business and Hotel Management School, čiji je kampus smešten u Lucernu, je pravi izbor. Ova škola će vas pripremiti za vašu perspektivnu karijeru u hotelijerskoj i ugostiteljskoj industriji. U Lucern se stiže lako. Iz Beograda postoji direktna aviolinija do Ciriha, a zatim na samom aerodromu se ukrcavate na voz i za svega sat i po vremena vožnje stižete u Lucern. Kampus Business and Hotel Management School je smešten u samom srcu Lucerna. Studentske sobe su moderne, svetle, dobro opremljene i prostorne. A studentska menza poslužuje hranu koja je ukusna poput one iz najboljih restorana. Učionice na kojima će vam predavati stručni predavači su prijatno mesto za sticanje novih teorijskih znanja iz biznisa i hospitalitija. Ono što je važno istaći jeste da se svaki drugi semestar obavlja stručna praksa koja je obavezna i često odlično plaćena. A Business and Hotel Management School će vam omogućiti da je obavite u nekoj od najboljih kompanija iz oblasti hotelijerstva, restoraterstva ili biznisa, u zavisnosti od vaših interesovanja. Dok niste na predavanjima ili na praksi, imat ćete priliku da istražujete Lucern, jedan od najlepših gradova Švajcarske. Grad se nalazi na predivnom Lucernskom jezeru i okružen je Alpima. Upravo zbog njihove blizine možete se oprobati u planinarenju ili zimskim sportovima, a kada je leto možete i zaplivati na jednoj od plaža ovog lepog jezera. Lucern je živahan grad, pun prelepih kafića i mesta, pa ćete sigurno uživati u svako doba dana i godine u svom novom gradu za vreme studiranja na Business and Hotel Management School. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko apliciranja na ovu prestižnu švajcarsku školu, možete nas kontaktirati putem maila.